Pačivale dihavne, bahtale taj saste oven. Adive bahtarastumen katari Bela crkva od tansavo pašljol ando mesmer banato. Anakava romanipen roda si istorije romane ketanimaski anakava kulturako barvalo tan, kaj si pašal ohto taje paš milje bešutne. Zoran Rašković si amaro drumarutno sa voinđare lamente sikavel kaje Roma bud verš majen glalo vilete dživin ando truelipe Bela crkvako. Vov si amaro kolega, žurnalisto, taj Lilvarno, sabo butlače sprinđarele Rome na kate. Zorane, najavili smo mesto Bela crkva, Neru, do koje nažalost nismo mogli da dođemo iz objektivnih razloga. Vreme nam baš nije naklonjeno i put je poplavljen, ali mi smo gde sada zapravo? Mi se trenutno nalazimo na jednom od jezera koje je veštačko, koje je nastalo eksploatacijom šljunka, odnosno peska. I čitava Bela crkva je tako i nazvana. Ima tu 7 čarobnih jezera. Bela crkva inače se zove se Kristalne oči Vojvodine. Dakle, i ovo je od jedno od tih jezera koje je nastalo eksploatacijom peska, odnosno šljunka. Osim što su to prirodne lepote, Nera je na samoj granici između Srbije i Rumunije, a ona ispisuje i istoriju, ne samo Bele crkve, jel? Ceo ovaj predeo, prelep gdje se nalazimo ima veze sa istorijom Bele crkve, ali i sa istorijom romske zajednice. Možemo i nešto više o tome? Upravo tako, reka Nera je reka koja razdvaja dve države, a spaja mnogo naroda. Jer Bela crkva je, da podsjetimo vaše gledalce, multietnička, multikulturalna, multikonfesionalna sredina u kojoj žive, hronolozi su tako zabeležili, 17 nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih jedinica. Između tih 17 jeste i Bela crkva koja je nekada bila najbrojnija, najznačajnija u kulturnom smislu, davala mnogo toga, pružala mnogo toga, a dobijala i još uvek dobija najmanje od svih. I to moram da kažem. Počeci romske zajednice u ovom mestu. Ti si mi upravo rekao, i to je za mene novina, da je nekada davno na ovim prostorima, konkretno baš tu, pored Nere, gde smo se uputili, pa ćemo, nadam se, jednog dana uspjeti da to snimimo, se nalazio Cigojnerdorf, cigansko selo u prevodu. Upravo tako. O Cigojnerdorfu možemo reći sa sigurnošću, postoje pisani tragovi hroničara, dakle argumentovano, ne pričamo ništa na pamet. Bile su takozvanih 12 zemunica, kako je zapisano. Međutim, Romi, kao što je opšto poznato kao nomadski narod, nisu imali zemunice, već su imali svoje kućice koje su bile u okviru pokretne, naravno, u okviru čergi. I to je bilo 12, dakle, izbrojeno je 12, čak se i na karti, vidjet ćemo nešto kasnije, vidi da je to bilo stacionarno 12 tih pokretnih kuća. Tako je započelo. Oni su došli iz Grčke, pa se kasnije selili kako su išli i kasnije Bohemiji, naravno, znamo i o tome. I ono što je interesantno, trebala im je dozvola tadašnjih austro-ugarskih vlasti, ne bili prešli u samu Belu crkvu Varoš. To je onako frapantno činjenica, čak se i upisivalo zbog čega, šta su oni kazali o ciganima, zbog čega ne smeju u grad, jer su prljavi, kradu i za sobom vuku pse lutalice. I još neke životinje, naravno, ja pretpostavljam da se radi o mečkama. Dakle, da bi došli u Austro-Ugarsko carstvo, da bi prešli u Varoš, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj, oni su mogli da imaju poseban ausvojs, posebnu dozvolu. Tako se izvalo ausvojs, upravo. I to nije ništa drugačije nego u ostalim evropskim gradovima također, gdje im nisu dozvoljavali se izdržavaju, ako znaš taj podatak, duže od možda nekoliko dana, 7 dana, i to su također istorijski podaci. Ovog puta nije bilo 7 dana, niti
7 meseci, već su bili u pitanju časi. Da se nešto odradi, da se nešto uradi i uz pratnju tadašnjih žandara oni su išli i obično su dobijale dozvolu prelepe Romkinje. To je također zabeleženo na osnovu jednog miga, na osnovu svoje fizičke lepote. Dobile su dozvolu i svirci. Kada austro-ugarska vojska da sebi oduška, onda su im tako dozvoljavali da dođu, da im malo da ih zabave i to je bilo sve što se smelo i kasnije su opet morali da se vrate u Zigeunerndorf. Ono što je veoma bitno jeste da se kaže da su Romi bili isključivo i radna snaga, pomoćna radna snaga ljudima koji su pokušavali da pronađu zlato i u tomu uspevali, a to su bili Nemci i čak iz Velike Britanije. Postoje pisani tragovi da su... Znači, ovo je zlatonosni kraj, jel? Reka Nera je zlatonosna. Sama Nera je tako. Sama Nera još uvijek u sebi ima zlata, međutim, to je toliko sada malo da najvjerovatnije nije rentabilno gubiti vreme. A od mnogih predrasuda od kojih nam se kosa diže na glavi, jel, kada su Romi u pitanju, možda je ova jedna najlepša. Gde su Romi, tu i zlato. Romi su uvek, Romi i reka, to je opšte poznata stvar. Odnosno, kako je tekla ljudska civilizacija, sve kulture su bile u blizini reka. Međutim, Romi su bili ti koji su vezani za reku, po tome se naravno znamo i poznajemo, a ono što je interesantno, kada spomenu ste zlato, da, zlato je bila naša jedina valuta koju smo plaćali i lekare i šta je znam, sve što je bilo potrebno, čak i da se pređe iz varoši u varoš, bilo je potrebno već tada platiti. Naš domaćin i vodič kroz istoriju i kulturu belocrkvanskih Roma, Zoran Rašković, kaže da ima podatke o tome da su njegovi preci upravo poreklom iz Zigeunerndorfa, ciganskog sela koje predstavlja nukleus današnje romske zajednice u ovom delu Srbije. Sa spravom mogu reći da sam belocrkvanin 100%. Starosedavac. Starosedavac. Krećemo dalje da istražujemo sve ono što je u Beloj crkvi bitno za Rome i romsku zajednicu. Prolazeći kroz Belu crkvu, saznajemo od našeg vodiča da je ona kao kulturni, privredni i politički centar nastala 1717. godine. 2017. obeleženo je tačno 3 veka od osnivanja. Po oslobođenju ovih prostora od Turaka, austrijski guverner Banata, grof Mercy Klaudije Florimund, doneo je ukaz o osnivanju grada i o početku kolonizacije u prvom redu Nemaca. U narednim godinama grad naseljavaju Srbi iz okolnih mesta, Rumuni, zatim i Mađari, Česi i ostali, među kojima nešto kasnije i Romi. Njihov socijalni status se od onda do danas nije mnogo promenio. Hoćemo, ući ćemo. Recite nam malo. Da vidite kako mi živim. Znači, praznik je bio juče, ste proslavili. Kako ko? kako ko, da. Jel možeš ti da ja tebe nešto pitam? Jel može? Može. Jel možeš ti da živiš sa 10.000 dinara socijalne pomoći od 20. do 20. Da. Jel možeš? Teško mogu da zamislim. E pa onda, brate mili, šta još da ti kažem? To smo mi. Evo, vidite kako ja živim. Milenko, ovo je kuća stara, da li se zna koliko? Ne zna se. Nasledio si od svojih starih. Da, Pretpostavljam da je od blata, da, još uvijek zemljeni patos. da, I ti si ovdje decu izrodio, da. odškolovao. Evo, vidu decu u školu? Da, ide mi onaj sin, on ima 15 godina, ova mala ima 3,5 godine. Da. I tako. Pretpostavljam da je zimi posebno teško. Ili? Da. Teško se greje, teško se... Jest, da. Dobro, možemo da uđemo još malo, Ajde. ti nas povedi unutra. Evo, to je to. Da. Za malo, ja nisam nešto visok čovjek, ali za nešto malo većeg, višeg čovjeka od mene, ovo je već... To je to. Jel, udara se glavom u plafon. Jel prokišnjava kuća? Da.
Pretpostavljam da vlaga je tu, Da, osjeća se. da. Milenko, kakvi su tvoji planovi u životu? Ne znam, Očekuješ li ikakvu pomoć? a čekam bilo šta, Od koga pre svega? od bilo koga. Jeste se obratili za pomoć opštini? Nismo. A zašto niste? Pa čekamo još malo da vidimo šta ćemo, kako ćemo, ali ovo je baš stvarno... Inače, vaša predsjednica opštine je baš prilikom proslave 8. aprila pretprošle godine najavila nekakve mere Da, za popravak stanovanja Roma. Da, To je baš da, posebno da. rekla, ne znam, jeste li vi informisani o tome? ne, Da postoje neka obećanja ne, na nivou opštine. ne. Od koga da tražimo pomoć? Posla nema. Da. Od koga? Centar za socijalni rad. Čime se bavite pretežno? Pretežno, idemo na tuđe njive, radimo, kopamo. Sad kad stigne krompir, kopamo krompir, vadimo krompir. Kako ko ti plati, tako mora da ćutiš, da radiš. Ima li starih koji su Ne. zapamtili Ono ovu vreme, našu? kad je bilo, radilo se malo, a i malo se puno. Da. I drugša sloga je bila. A sad, nema više toga. Teža vremena još se bilo, Sve teži i teži. Dugogodišnji i loši uslovi života očigledno negativno utiču na solidarnost zajednice. Mode su jedan drugom zavidni. Da. Ako ja imam danas, a ti nemaš, ti ću da se pitaš odakle meni. Ako ti imaš, nek ti da Bog da imaš, radiš, mučiš se, još više da imaš. Ali narod nije ko što je pre bio. A kad te feri tuđa nese romane, Ženav, sosie romenca, sosie niva karen ko romane. či ženav, čikaren svatu kuniku. Kunik, Taj pure mule, da. taj najaka na kod Naj, ko te karen svatu romanis. kila svata romanete. Naj. Kod ja naj. Ono što najviše pogađa romsku zajednicu, ali i opštu populaciju Bele Crkve je to što mladi odlaze u veće centre, Beograd, Novi Sad ili u inostranstvo. Sve je manje potomaka Roma koji su osnovali Cigojner Dorf sa nadom da će jednog dana postati deo novog i slobodnijeg sveta. Sve je manje onih koji bi mogli da sumornu sadašnjost pretvore u bolju budućnost zajednice belocrkvanskih Roma koji jedva preživljavaju na samoj granici Srbije sa Rumunijom, što slikovito predstavlja njihov skrajnut i neravnopravan položaj sa obe strane granice, ali i u celoj Evropi.